Om Swastiastu. Alit-alit kecintuk malih sarang ibu, Bu Dian, ring pelajaran bahasa Bali. Tinggal makin ida ke pacang belajarin indik Wira Carita. Sane makin ibu jagi metaken. Napi ke alit-alit uning, napi sane mewaste Wira Carita. Hiji alit naning mireng utawi nguwahyan indek Wira Carita. Ani mangkin lanturang ring tegas Wira Carita. Wira Carita wit nyanyi utawi asalnya saking krune Wira lan Carita. Wira maduwe tegas kesinantrian utawi kepahlawanan. Miwah Carita maduwe tegas satya utawi cerita. Yening kejangkepan Wira Carita inggih punika soroh karya sastra Bali sane nyatuayang indik keperwiran, kesinantrian, kepahlawanan, kedikjayan, kesaktian utawi heroe sering ranang gana. Ranang gana nika patah sekadi medan perang. Akeh murde Wira Carita sane wonten ring sejroning kesastraan Bali. Sane makin pacak keijen akedik imbu Wira Carita inggih punika Mahabharata, Bharatayuda, Sangsalya, Bhisma, Uwek Payangan, Sang Sutasoma dados Caru, Puputan Badung miwah sane lianan. Sane mangkin pacang ketelatarang indek Wira Carita ring sajroning budaya Bali. Kawentenan Wira Carita akeh mikirin kap ring keuripan krama Bali miwah budaya Bali minekadi lelampahan drama. Akeh solahan utawi drama sane nganggen Wira Carita pinake untang satu nyanyi. Imbe nyanyi sekadi sendra tari. Akeh sendra tari sane nganggen Wira Carita pinake untang lelampahan. Minekadi sendra tari Bharatayuda, sendra tari Ramayana miwah sane liana. Gegambaran utawi lukisan. Wira Carita puniki nalan dapresida keanggen gegambaran utawi dilukis. Imbe nyane sekadi ring lukisan wayang kamasan. Patung. Akeh patung ring Bali sane ngambil saking pregineng Wira Carita. Imbe nyane sekadi patung Titi Banda sane wonten ring pertigaan bypass Gusti Ngurah Rai sareng bypass Ida Bagus Mantri. Titi Banda punika wantah jembatan sane kekaranit oleh bala wadwa wonare tatkala jagi nyebrang menuju Alingpur. Imbe sane lianan patung Rama miwah Laksamana sane wonten ring ajeng kantor Gubernur Bali miwah Puspem Badung. Ukiran ring Bali akeh ukiran sane keambil saking Wira Carita. Imbe nyani ukiran paras sane wonten ring tembok Bali utawi tembok Wira. Yang cinyakin sinah wonten kame sane makarya Bali utawi karya Puranyani pedaging ukiran paras sekadi ukiran Rama Sita, Rama Laksamana utawi ukiran Sri Kresna ditatkala dados kusir Sang Arjuna. Lianan ring punika kantun akeh Wira Carita ring sajroning budaya Bali. Sane mangkin ibu pacang ngizinin ringkesan Wira Carita Sang Sutasoma dados Caru. Wonten ketuturang Sang Purusada Prabu Yaksa ring Ratna Kanda. Ida praya ngaturang pundagi ring ida betara kala antuk 100 ratu. Nanging kantun kirang asiki. Nika ngawinang nglurug jagat singalane praya ngejuk ida Sang Prabu Jaya Wikrama. Nanging ida seda.
Dari sang purusade ngeluruk jagat widarbani ngejuk Prabu Nyani. Disampone jangkep satus diri, taris ide ngaturang pundagi, ring ide betare kale. Nanging ide nenten nerima pundagi punike, sampukan nenten mendaging Prabu Astina ide sang Sutasoma. Sang purusade ngeluruk jagat Astina, meyude bala wadul yaksa lan Astina, tur nenten preside ngasorang sang Sutasoma. Miwah sang purusade susupan budi satwam. Tare sang Sutasoma matur ing ide betara kale mangde para ratune kelebang. Tur ide kayun katurang dados caru. Ide betara kale ledang pisan dari simpal sang Sutasoma. Nanging ten wenten senjata sani mintulin. Miwah ide betara kale kesusupan manah suci lan nopirna swaguron ring sang Sutasoma. Wirid cerita sang Sutasoma dados caru presida adat wacen ring buku Udiana Sastra. Ibu Nunas mangraat alit presida ngwacen. Wirid cerita punika sumadene nyasan lebang dan kuning daging. Wirid cerita sang Sutasoma dados caru. Kata asa punika daging pelajahan ring rada makin. Dumugi napi sampun ibu udar presida adat alit kesepang. Kan lali ibu ngopi teket, mande alite serta ngemagian protokol kesehatan, nganggen masker, cuci tangan, jaga jarak, dumugi reka sarasani serta kenak pahayu, dan COVID-19 peside gelis ical ring jagat kuning. Sane makin puputang antuk parame santi. Om, santi, 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 om.